Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Mapnek ka iti biyag nga addaken ka, ket agsalukag ka, tapno umasinso ka. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Ay, wow! Kreb-kreban mo mo't maray. Ay, nadlaw mo? Piminta sa kanya? Nadlaw ko gapuday taangot na amakaulaw. Ah? Ay, ibagamot abagay ko dahi ti baro herdok, mare. Aywan, talaga mo't abagay mo, maray. At daayamot ti saan mo abagay. Ay na, kasusweldo nga minilakay ko kat. Ay, imbag man, tauray talon dagiti anak yo. Kat maaramid mo pa ilaang tagparibang. Ay, paikit din asaan, mare. Ay na, naalang aminin nila kay ko ya bonus na. Ay, ni, panag-aalagaya man iti bonus ita. Katuan. Ay, ne, mare, ni mat kumari a Juliet dahi ta lumabas. Kas iti sigod, nakadaster manen iti pisang-pisang. Ay, Mari Juliet, papanam? Ay, imbag man ta nakita kayo ako kumarek, dito igit ti kalsada. Ay, Mare, makitam dati karibriband abuok ko. Aywan, nagmaya, tinabuok day tamare. Nagsilong, straight na straight. Ay, amom, numano ti pinangbayad ko iti daytoy. Ay, pugtuak maray, 1/5. Ay, naglakamot tan. Mano ti pugto, Mari Juliet? Gaputabak nang ka, 5,000 mare. Ay na. Naglaing kan maray. Dandanin na pugto ma. Apay, adapay surok na? Ay na, 5,099 laang mat. Mare, ada ka di extra bagasyo? Oh, taapay. Bumulod ako ma. Awan ngamin maisaang miita. Ay no kinaban-kaban ti lebon da abagas ijay balay da. Ure, may sa kilo laang ti bulodok, mare. Mare, pabuluda mo. Padno, ada bagas mi, ado, ngam, jack kayat ti mangipabulod. Kasta ka ding. Ado dita a tersena nga ingka pagutangan. Ingka umutang dita kantina. Sige. Inak nga rodan ko, kumare. Ay, kaasi mo ni kumari Juliet, maray. Apay ngay adi mo pinabuludan. Ay, maruam. Bayam, amaparigat nga agbirok iti pagutangan na. Ilaman na panamon anang ipaspasikatan iti karibriband abuok mo. Ay, wala. Diyak ipasikatan, kat nagngi na ti panang bayad ko iti daytoy. No imbang kum ti pinagpariband mo, di ada ko maurnong ta. Kat adan to pa'y maalam mo ta bonus mo. Tila paggasgastusan. Agpasikat ka pa'y laang may. Imbag kumamot baknang datao. Ay, agtal na ka man dita. Saan ka naragsak, anapintas ti asawam? Kahit pimintas ka nga raw, da nagpariban. Anya ti kunam? Ulitam man. Apay nga ikatamta chinilas mo? Ay no, ipakul ko kan ka na ito. Salbag ka. Ay, nakon! Ay, aglutukan! Ay, agsubli ka dito. Ay! Nakaluto kan ba kahit? Dandanin, lakay. Dandanahin. Katno itay kapay akiwar di talutlutwam. Lugaw nga ro da ito. Inyan anay ko di basit abagas. Awan mo't ngamin nabulod ko abagas. Ay, lugaw mananti ka na. Lakay! Nakagatan ka ni ti fried chicken na sidaan tayo. Ay, nang muday jay baka. Fried chicken katong ti sidaan da Mari Helen. Ay, kanayon mo't anaimas ti sidaan da. Ay. Kadjay ngay igado. Idasar mo na, tamangan tayon. Ano? Igadupay katong ti sidaan da. Ayabam kit din dagiti ubing lakay tamangan tayon. Bayam amabannog nga agipukaw iti sidaan na ni Mari Helen. Anya nga rod. Ano san tayo na aday ito ilinugaw nga sinlang delikado na. Lakay! Woo!
Ay! Adak dito ko sina. Ay, nagsakitan to'y karabukob ko apo manok kaw. Adda ka matlagayam dita. Nagkunang amin ngagpukkaw kaya. Kinanya di pukpukaw mo fried chicken kas kada igado. Ay, tapno mang nagdagiti ka aruba Mangantakid din tani. Maibos da ito inlutom anatang ngawan sagpaw na. Na, ay, imbes ko mapasurutan nak. Ang kunkontraan nakit din. Hindi ka lang mabayin amang ipaspasikat iti sidaan ta na imas kat puro natang mo ti sidaan ta. Nita, agsaupay lang. Nasakit tinakam ko. Imbis nga igatang mo iti sidaan. Pinagpariban mong pailang mo di kakaisuna a bonus ko. Dinigos mo, day tanariband abok mo, Maray. Saan pa'y amare? Amangan no maikat di agas na kat agsubli akulot to'y buok ko. Kano man nga aldawan adi mo dinigdigos day tabok mo? Madlaw mo, ajak dinigdigos? Ay na, Maray, maangot ko. Ay, kunak ano na bang lupay lang? Kunay, ay sos, agtitinag mo tandag iti balakubak mo, nagado di taabagam. Ay, si kakit dimot, nakauy-uyaw ka. Ibagbagak lang tipod no, Maray. Kun may sa, uray si ka mo, nakauy-uyaw ka mo. Ne, asino ko matinuyaw ko? Awan mat ti malagip ko nga inuyaw ko. Di mon malagip ni Kumarita a Juliet, anamin anom nga inuy-uyaw day tabalay da amarmar ba. Katpunumat ngamin amarmar ba day tabalay da. Ay, jakla mo no kasanuda nga uman-anay di takadagiti talong anak da. Kat ne, uray la agirigan. Kita man day ta, aguyaw ka man ako na ako. Katpunumat. Sapay uray ka lang katawa. Ay, Mare, madamag ko man. Kasanuda nga tanga agbibiyag. Kat karpentero laang mat nila kay na. Ay na, Maray, amom lang arudon at tila pagut-utangan na. Damagam pa ilaang. Ay, jak lama ano, santi kasta pa nagbiag. Ay, di mo nga rud uyawon ida, Kasla naragsak ka pa'y makakita iti nakakaasi a panagbiag da. Awan mo't siguron ti makunam. Tapuro karne ti sidaan tayo ita. Awan mat ko man makunak. Anya nga na ito tungtumpaw dito yung sidaan. Ay kat, bawang Saan mait na Ano buok mat. Kita man. Nagatidog a buok. Akin buok iti dayta. Damagang pa lang mait. Kat sika tinaglutaw. Kan sika lang mo ti atidog ti buok na dito balay. Na, kat ikatumon may salaang mat apiraso a buok ko dayta. Agreklamo ka pa laang. Ala, mangan kakit day. Bakit? Simangpot ka nun ni Uncle mi akardeng. Asino ngay data nga uncle mo? Diyay ngay nagnaad iji Amerika. Ang pirmi ti imot na day di akabagyan may. Iso nga awan ti makaiturad nga umasidagkan ko na. Kastaya. Wun taita lang mat amangag ko tinagan na. Agsaksakit ka no, talakayan. Kaya't nakanaw adito'y amatay. Ay unay mat daytan. Ay, mapankuntuman kit di bisitaan. Kumusta aklang mat Ay katuin Oray no naungat ako nam, kabagyam latta day dyan. Ni, Mare, sikan samot ti mapan makitang tangdan. Wen, Mare. Tada binisita nila kay ko akabagyan na. Di mapan ka nga rod makigapas. Wen, Mare. Imbag lang nga ada maigatang iti bagas. Ay, tani, awan samot kun ti mayat amang pautang kun ka dito lugar tayo. Wen nga rod, Mare. Mabainak pa'y kitin. Nala, panawan kan, tamapahan akon. Ninsamot kumarik a Juliet di makigapgapas. Ay kaasimot. Nagpudot ngam anusan na ti makigapas. Tapno adalaang kanenda. Kaslaman naragsak ka makakit-kita. Dinsapay makasagay-say piman. Ay, di naklatultuladan anag silang. Kan nalamuyot to'y nariband abuok ko. Aguri ka man. Ah? Apay, agurot sa matabuok, maun.
Ha? Nagadumot yung tinagan na Ah? Ay, normal lang day talakay. Unay kalakip din, ay. Kanya normal nga ibagbagang. Aprusam tabuok mo. Ay, di mo sagsagidan. Agpurpaur. Ay sos, napirdin tabuok mo. Ha? Kulot tuma nga mingkit. Pilitam nga ipa-street. Ano sampay laan ti makitangdan abakat? Tatarimaan jay mansyon ni Uncle Carding. Si kalaang timang tarimaan? Awan mat sabali amang tarimaan. Amin dagiti kakabagyak, mabutang da nga umasidag ka ni Uncle. Tangdanan nakakadi? Diyak pa'y nadamag na ita. Siguro Kasanon nga'y no agtrabaho kay Jay, ka-thank you latan. Saan mat siguro? Amo na mat siguro timanang nga asin ni Uncle. Ay! Sana mabalin day tao, Ha? Sana Anya day Jay? Di mat kumari day ta. Isumod day ta pukpukaw. Ay, Jay sama na naimas asidaon dati pukpukaw na. Ay na, unay mo't tinapasamak ijay kumari ta. Taapay. Nangag mo anagpukaw idi kalman iti malam. Kanayon mo't ni pukpukaw na ti sidaon da. Ay namare, sa balin ti impukaw na idi kalman. Apay, anya ayat tinapasamak. Nagurot jay buok na nga impariband na. Nasubraan sa kano iting kabil da nga agas. Ay unay mo't daytan. Iso asaan arumrumwar di tabalay da. Mabain maray, kalbun sa ngaminang. Berteng, kanakan. Gusto pa'y laday tararamida. Apay, Uncle. Diyak pa'y mat nalpas. Umay ka dito, itaday bagakan ka. Uncle. Agtugaw ka. Ado pa'y tinaskan ang maarami dito'y mansyon mo, Uncle. Agasam mat ngamin. Nabayag a panahon nga awan ka dito'y Pilipinas. Isungarod nga gyamyaman aken ka. Tanaanos ka akanakak. Si ka lang ti kabagya ka naanos nga imay nagtrabaho. Una, Uncle. Tatikayat ko. Nasaya at matipagyanan yo. Ang imsan tagaya man nagsaritaan titangdan mo nga agtrabaho. Iso apagsaritaan taitan. Una, Uncle. Kukwamton da ito'y mansyon ka. Anya, Uncle? Iawat ko ken ka ti kasuratan. Amin adaga, kukwamaon. Agtagtagay na pagsamatan na. Uy, Berting, agring ka. Uy, Berting. Agsubli akmet lang di Amerika. Kunak lang nga dituyak nga agnaid. Ngam kinapudno na. Imayak lang nagbakasyon. Tapno mangkita ak no asino kadagiti kakabagyak, ti mabalin ko apangitalkan kadagiti sanikwak ditaoy. Ay na, nagmayatan at agtagainap daytaoy. Ket sika lang titalkak, Berteng. Tasika, tinaanaos. Sumardang ka man nga katawa. Ay, marulakan ka. Di mo matgayam kaya't ti makatawaan. Tasino kumati kaya't na makatawaan. Ay, Mare, daytan jay lugan da kumari Juliet. Ay, mas daawak man. Apay anak kagatang da iti lugan da. Nagbiit damutan abimak nang. Nakitam jay kaslamansyon abalay da ijay ilay. Ay no, naglawas ka. Amom, no apay akala at abimak nang da. Gapaw ta naglako iti droga nila kay na. Tila ibagbagang mo. Anya naglako iti droga. Katwan mo. Ay na, adda tinawid da anarawa adaga. Mama, ti kamot. Ti kunam kit day. Nagbalin a holdapper ni pari Berteng. Ay agtala ka man, Mare. Apay ay akas na ka. Idi agrigrigat da kumari Juliet. Permi akinat katawaam ida. Itatabimak nang da, madilat tamat tiriknam. Ay, siyak ti patsyam. Adda ayamat bumak nang itikas takabiit. Saan ka unay, Mare? Kita day tabuk mo. Saan dan ngagtubaw, kapo itikas nga ugalim. Isun sama takat katawaan na. Kawan, nagkalbukan, kapo iti kinauyaw mo. Imay kami la bimisita dito idaan abalay mi, Mare.
Ita kayo lang nga umaymanan, amaray. Tadamot nga minan negosyo ngas asikaswan mi. Ay na, sabali at talagang tibak na nga. Kat, kastala ti biyag adalatamot dumurasan ti tao. Kat, kumusta kayong matan ngay ako kumarik ditoy? Dayta kumari tati saan latang agbalbaliw. Amok kastamot ngagnanayon dayta. Kat ibagak daytoy kan kamare. Liklikam dagiti ka aruba asaan anaragsak, nurumang ay ti panagbiag dagiti ka aruba da. Ay, dayta talaga ti aramidok, Mari Juliet. Adaywa kun dayta ako maritang. Ay na, baknang dan talaga. Ay, lakay, kaano tangatamot ang makagatang itikas jay kapintas alugan. Jay lugan da Mari Juliet, kan pare birte. Ay katuwan isumat jay lugan alimabas. Saan mo nga arapa-apan na maadaan itikas jay lugan? Palita ka ba ilan? Apay abimak nang da. Adda illegal nga arami dan niya. Anya nga illegal asasawan. Umapal ka lang, iso akas tati bagbagam. Siyak pa'y mat nga adda arapaap na abumaknang, tisaan abumaknang. Ay, marurudak! Nini. Apay tayong purwak mo kanya dagitig mo anasnas. Makaungot ka? Apay anyat basol ka? Nukas to'y lati kabailak ama ipaay abiyag. Apay nga min abimaknang da Mari Juliet. Gapo, tanaanos ka na singput da. Saan da ama nagapal akas ka? Naragsak da, nurumang ay tibiyag dagiti ka aruba da. Ay, Jack Maklon da dyan na pasamak. Ay, agmauyong kansan. Kayat ko ti bumaknang. Na? Kayat ko mati maadan itulugan. Kayat ko ti mansyon abalay. Ay, kastoy tima ko na ka. Mapnek ka itibiyag nga addaken ka. Ket agsalukag ka tapno umasinso ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Mapnek ka itibiyag nga addaken ka. Ket agsalukag ka tapno umasinso ka. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.